Yeah, good afternoon. It should be our Ghana Hanum. Ghana. In fact, in Yama be Hammy. Oh, my Ghana, you woman. A yammy to the sense because of social media. Ain't you know? A mabuni be moon penny for my Ghana Hanum say. But me can't assembly say. Sabi wo and penny for be wo on my muhanumwa. Aya almost fail say on the bois ibimu a woman moi. Now, because of senior mabun, because of social media, you have access to the internet. Obia mubia. Now, this is going to Ivy. We a comma Ivy. When I was yes, Nanado Ako Cape Coast, Ako hosti. Independent. Now, what did the Papa Penny when you attempt? Papa Penny when you are bracha and walk on a man cancel. I didn't know Mabuna Yaban, you a bimu what dear sir. I didn't be so as so one quani gun any. To me, be so say Cape Coast one man, no quani region what Ghana Hanum sing. Shemi free call me Kasa, me a fan of Nana Akufo-Addo. Obi wani that lady need to be very careful. Obi wanu didi obi ma papa. Any nana atem. O didi president, a whole president. Ne maame atem. I be me bisa a question be. Se Nana Akufo-Addo sabe. Ne boxer shorts are atete aspansam. Yetitimu jose de ye curtains se wo fie ni mu a ebema wani munyam mahama eba ye no sabi wo ye panyin me ye MPP ni wo ye NDC ni se bibi koso wo man mu na se enye fa wo ho kwan se wo kire wadwen na enye bone so se wo kire wadwen ese papa na koye we wo ti o nka oye o papa eye nka be ye o Cape Coast die design ni ema ye nka ye ne sa nka be ye fu na ye fancy for die sabi ye pade efe utimi didi obi papa penni a wabobra atem didie tina tamma bi kan maame wo fu pan wate Ivy me yo ba me pesa me kan ma bebre wo fu pan wonim ye hare Ivy enti wutimi ba be didi papa penni atem wo papa no si baby mpokran sabio wabobra amana bedu papa impempen so da wonse adebua yenye oman mu binum yemu ope akwala tumi begina social media nya second minute credit data no de gina no didi penni atem me da man basa me ba na ma bedi watem ba me ba say I hope say you are older than I am. Senka wo bu hu kakra enke beye pa. Mumu bebre say mumu bi bebre say na ma enipa nyansafo bi youth bia enka ye benya mpanyifo bi say ho chance ana say ye benya mo afiri o mo hono no. Esa mumu nti no obi asuro bia. Opanyi bi ye okwala bi papa wo man mu a no so sa a awieye beye season. Sam ye papa bia owo oman FM a ye frɛ no Oheneba Oheneba I don't know or yes or can about health and any ama ho oboa obi ankosi yie enemre mu yi aye we se odidi oman pani atem a odidi Ghana fo nyina atem including wa wo die wa no pacha na wo kasa no odidi wa wo atem because onyansani bi gina baabi na ne wo ka no ompene so na eha no na opese ohu baabi a wo firi ababa wo firi hi ena wo didi opani atense obi okwa no yo broni yo no onte kasa na se otimi po bibini bia wo te sa kasa na se ma ne kire no na se na se yete se o man Ghana se bi ni pe egum ya tete wo mo na ada ni we di wo firi hi woni se wo gum fantifo ani mo ase hwe ma menka his assembly nkyerɛ wo me ka bia ya bibi me firi ko ni di hye pa ne me wọ́n wù sẹ́ kọ́ ní bí abẹ́gyina bọ̀ntín akásí ọ̀màmpẹ̀yìn ẹ̀nsìẹ́sìẹ́ ní kúrò mu ọkọ̀wù ẹ̀ma ní da. Yẹ bìlìvì sẹ́ wèé sọ́mu kakra na wèé sọ́mu kakra ẹ̀yẹ yìí
Tam na omampani kwako hold akwako ye held like ye can say independent wo keep kuso no no awunim se sa mampani we bi nko ntimi nya hwe na nka wo bi no wo dikan akosiesie ho no baby a woti wabrochi no wo bi wa no bajaga a wo didi omampani atem no hwehwe bibi ye wate akufo do wonya wo size akufo do edin pokora de wabusu edin so anka wo gesa na hene Moti abrochiro ho no munni dwuma papa bidi ena mo kan kwasiase ena mo de pressure to Ghana for so mutumi be gina social media 24/7 yansa sembi amfiri manu mumma a whole president at his age sani wotie akufo do wonya hwe no wahu wona wo sika wona wani abie mukuru mufo no wani abie fantini bi ti baabi a wo mpa ne ho asem akoka beka no Akufo do nya hwe no wahu waye sabi school wa SHS ama wo wabusuani bi nyansani ni wakombida Akufo do enye hwe kora no wa prapra no ho ni nyansa odi ni nyansa bi free SHS odi ni nyansa efidi enipa obra covid ebaye odi ni nyansa skin solomon odi ni nyansa manage min kakra wa owo kakra omanga na ni bi so papa ni manage kakra ema yale ntimi enkuyen etima ambrofo bi sanse ye nkrade na ye ho anase ye ho oni nyansa ngo to Ghana for the nyan ni Gyimiêfuo ni to Ghana for say Ghana free mo ye food food fun ahwan mo dua enuane backyard garden ne bi no papa ye san kofa baaye planting for food and jobs ehe fandi ande okofa baaye me da me sabi o me megina ankasa mahama indidi mahama tem koso mahama kra bi kurampo kura na sabi o de wo ye na bia na me mani kosu yan hu bi na so ne boa foforo ne ye MPP ni pa ni gina ba bi ndidi mahama tem ebia ne ba bi mahama ba so no na ba bi ani amoa me de ani amoa me edi boa me nua bi de boa me so so ebia na amoa me nua bi intimi nyina ba bi ni di sample for nothing se ne mahama mintu mahama na mintu bi ma no mintu aba ma MPP da NDC da na so se ne mahama etwam wo ha no na otwam me fie ni ma mepie ne ma chia no anye die kura de beje fans se me o mampani atwam wo me fie ni mo bie ma no pacha na mo ti abuchire ho no na mo keka kwase asam we mu nyina mo ma pressure o mo ma nipa pressure fun boko hwini o mu IVY mama kan chiro wanim pregezam wanim amwa se prekese de agya nkwan atuagu bola so wonan tabro se dabodabu otiete totonya kam wano banga yawudi bie edidi omampani atan wano so no bros wanim ye wanim amwa se ka kunya accident okintampo wabodam papa wona udidi omampani atan no wanim kales Ghana flag wabua papa obedidi omampani Akufo Addo atem Akufo Addo your size or chimbia sorry no didi papa we atem o free bia sorry no didi natem papa ye wo papa no bi ka chen so ye kwase akwa nkasa adam ye sure so beda wo IVY wo sheda e kan so wonya covid yes wonya covid wo sheda ka so wonya covid ya sheda do what to ambulance mu e sheda frefre nkrofo mo no mu gu ambulance mu nyina mu ye fake people mo sheda e na mo plant yes mu di be gu Akufo Addo aban ni mu asenso nya me be tria mo kwa because the battle is still the Lord's. Mamenka se mo nchiro obi bia wo muni ma me ne papa wo bu obusuani bia wo fi bia no wo de kwa bonten charity begins at home when your chance akotena buruchiri wo gisa wo ano no okitre nam so da dua so no obrea ohiri bofam pam bofam so the pressure ne boho manyanya ofesan lasa be didi Akufo Addo atem because what the back 1000 be kwa 1000 umwade Kofie no kokachire wo maame na wo papa se ne omumma ne mu nyina wo na ye kwase apa wo maame be bisa so ade ntina wo ko ba bisa ne sa question be ka chiro se na ka chen se na minnim se me didi papa because na ko didi Akufo Addo attempt obi se me ka chiro se sa wo mane mu nyina me na me ye kwase ya wa boa pa wo nan tabure twifam wo ho anye fe wo nufu ehwiri bosoro wo to akabo mu se samwa ya feti koye burudu wo free pa wo IVY next time bra ni be didi papa we atem na be hu guru se be ba wo so aden
obi ntumi nyina baabi mahama sɛ bi mprɛduasa mahama wone madwe nyɛ pa ana papa no ne madwe nyɛ pa wo de to bo so wo mpene na momu nyɛ wo fa tena baabi din de obɛfiri akonya ne so no no afa wo papa bi di so sɛ yɛ easier non slide